Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler, Millet telekanalının efirinde haberler vakti. Studiyada men Alime Кайбулаева çalışam. Devlet Duma mebisi Ruslan Balbekке mesken toprak damartalarını resmileştirmek ve gaz ile temin etmek meseleleri ile müracaat ettiler. Kırımda kırmızı kitapka kirsetilgen Kara Deniz Yunus balıklarını kırslamağa istediler. Kurtveliyevler ailesinin karışık vakıyası, olar bir kaç yıl devamında pıçılıp bölüngen evde yaşaylar. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Yayınımızны facialı desenen başlayımız. Bugün gece Vladimir'nin Pokrov stansiyasının yanında avtobus ve poyst iştiraginen kaza yüz verdi. Avtobus tren yolunda sınıp kaldı ve yerinden kıpırdamadı. Анда Өзбекистан ve Қазақстан гражданлары бар еді. Қырымбашы Сергей Аксенов элек olğanlarının yakınlarına taze terenlerini bildirdi. Bu malumat Kırım Hakimiyetinin portalında yerleştirilgen. Bugün Şehir Şurasının nevbetten tış geçirilgen sesiyasında Igor Lukashov'nu İktisat Büdjet Maliye Komitetinin başı vazifesinden boşattılar. Hem de o mebuz vazifelerini terk etti. Bugünden başlap Igor Lukashov resmi olarak Ahmedjit Memuriyetinin başı ola. Hatırlatamız, o sabık yolbaşçı Gennadiy Bakharev'nin yerine tayinlendi. Mesken toprak damartalarını resmileştirmek ve rayonlarını gaz ile temin etmek böyle suallerinin Kırım sakinleri Devlet Duma mebisi Ruslan Balbekке müracaat ettiler. София Шукурова bu insanlarla sohbet etti. Каждый вечер вот так рубим дрова, чтобы растопить котел. Ахмечет kasabasında 15 evinin sakinleri odun ve kömürsüz, katolsuz ömrünü tasavvur etip olamaylar. Rayon tap 2003 senesi gaznin temin etilip başlanğan edi. Yusupovlar ailesi öz küçük balalarının mında 6 yıl yaşaylar. Erkün soba yakıla. Ağaç ve kömürge çok para masraf etili. Мы с мужем инвалид, двое детей слышащие. Уже 6 лет мучаются без газа. И мы купили 4 тонны, 46 тысяч отдавали. Тяжело туда-сюда бегаем, пешка топим. Ночью тоже встаем, пешком смотрим. Komşu sokaklarda gaz boruları geçiyor. Memuriyetke defalarca müracaat etken insanlar neticede tek yazmalarını aldılar. Şimdi bu sualden olar Devlet Duma mebisi Ruslan Balbekке müracaat ettiler. Olar yaşayan yerlerinde gaz peyda oluvunu talap ettiler. Очень надеемся, потому что уже взяли под контроль. Что получится уже, наверное. Что в конце концов мы будем с газом, и дети не будут мерзнуть, находясь в центре Симферополя и находясь в такой стране. Umut yantarına, haya sokakları gazin temin etülü sualini Ruslan Balbek şahsi nezaretine aldı. Böyle suallerinin mebusha muntazam surette müracaat ettiler. Ruslan Balbek'nin fikrine göre çoğusu meselelerini yerli hakimiyet çözebilir. Нету контакта ни депутатского корпуса, то есть местных советов, ни администрации с людьми. Как только вот эти эффективные коммуникации выстроятся, как только будет обеспечено взаимодействие, поверьте, здесь нужно только услышать проблему и ее решить. Надо понимать, что у нас чиновники для людей, да, то есть они наоборот, и закон у нас для людей, а не наоборот. Karasov Bazar şehrinde yerleşken sport kompleksinin vesikalarını resmileştirmek suali boyunca Murat Jabbarov müracaat etti. Tap aprel ayında Ruslan Balbek Karasov Bazarda sport kompleksi yapmak için yer ve sponsorlarını tapkan edi. Memuriyet ise tek vesikalarını resmileştirmek gerek edi. Olar bütün güçlerini koşmağa vade etken ediler. Yarım yıl geçti. Vesikalar ise daha resmileştirilmegen kala. Есть спонсор, который хочет это все нам помочь и помогает, уже больше половины сделал. Но как-то документов нету. Он тоже сейчас говорит, пока документы не сделают, я уже тоже не могу делать. Devlet Duma mebisi Ruslan Balbek'nin yardımını almak için Kırım'ın çeşit köşelerden 20'den ziyade insan geldi. Hatırlatamız, gражданlarının kabul etülüvü her ay geçirili. Sofiya Shukurova, Ramazan Alivapov, Asan Zivadinov, Millet için. Бақчисарайда Devlet Milletler Ara Komitetinin mütehassısları adlici konsultasiyasını geçirdiler. Bugünkü күнге insanlar реабилитация vesikasını Rusiya Federatsiya gражданлық vesikalarını alıp, toprak damartasını ayırıp, hem de içtimai ödemleri sualleri ile müracaat ettiler. Böyle konsultasiyalar dava adlici vaziyette yardım etti. На сегодняшний день эта упрощенная процедура позволит гражданам из числа реабилитированных народов Крыма предоставить справку о депортации, выданной Республикой Крым, либо свидетельство о рождении, подтверждающее, что они были выселены с территории Республики Крым.
Федераль идарелер реабилитация весиқасыны қолайлықнен алмақны незаретке алдылар. Весиқаны қолайлықнен алмақ ве Орта Азия девлетлеріне йолланмалар йолламамақ үшін қанун лейхасы Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбекнен азырланды. Есть понимание с Министерством внутренних дел, что этих граждан никто депортировать за пределы Республики Крым не планирует. Сегодня это на контроле у руководства Республики Крым. И что эти граждане в ближайшее время будет понимание с МВД России по этим гражданам, и они будут легализованы на территории Республики Крым. Бүгінгі күнде Қырымда вақтынша яшаған 1,5 инсан сұрғын олмайжақлар бұақта Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов ішкі ішлер нәзірлігінің қадимлері иле топлашув кечіргенде белі олды. Дальнейший весь алгоритм решения мы им разъяснили. Я думаю, что в ближайшее время люди уже обратятся в компетентные органы для решения своих вопросов. Қырым муфтиса Джемирали Аблаев Саудия Арабистан қыралы иле көрішті Русия президенті Владимир Путин адындан қыралға Кремльнің сарайында Девлет уйлесі тәшкіл етілді. Бұақта Қырым мұсылманлар дини дәресінің матбуат қызметі хаберете. Русия ве Арабистан дин векілері тәсіл сасында ішбірлікні тәшкіл етмек, экстремистик тақымларны yok etmek ве Русиялілер үшін ажылыққа бармақ үшін имтиязларны артмасыны музакире еттілер. Бу hafta Сақ шәрінде екінші вместе адлы милетлер ара региональ генчлер форумы кечті. Ярыш нәтижелері бойынша 70 иштиракчы тайынленді. Олар Қырымда яшаған чешет милетлер векілері. Қиметлі мұсафірлер де бу форумны зерет еттілер. Айша Шулакова бу мевзуны девам ете. Форумның тимсали авуч. Бу Қырым сакинлерінің милетлер ара бірлігі ве муабетлігідір. Сақ районы иштиракчылерінің білдіргеніне көре, бүгін милетлер ара мунасебетлері ве тынчылығы бойынша бірінші ерде тура. Считаю, что это первый такой вот эффективный проект наднационального уровня, который отвечает на важный вопрос, который сегодня интересует все общество, государство. Это как быть вместе, оставаясь самим собой. И вопросы сохранения идентичности, формирования российской нации. Благодарим сегодня Искандер Ага за организацию, здесь молодую его команду за то, что постарались и организовали такое дело. И в пример другим регионам будем, конечно же, поддерживать и сами будем постоянно участвовать. Форумның башында бойлы диктантны яздылар. Иштиракчылар Русия халқлары ақында суалерге жауап бермек керек еділер. Суалер халқларының сайысы венасыл тіл группаларына олар киргені иле бағлы еділер. Финалға 5 курсан шықты. Олар яшлар истидатлылар, ләкин да гүзел олмақ сынырлар yok. Крым многонациональный, и сегодня важно в Крыму проводить такие форумы, создавать такие площадки, где молодежь может что-то услышать для себя новое, почерпнуть какие-то знания. Форумда 5 мейдан чалышты. Тренинг, музакере ве төгерек масалар. Субет кечишатында сияси, дини, спорт милетлер ара мунасебетлері мевзулары сеслендірілді. Крым татар тілінің огренілмесіне де айры диққат айрылды. Я хоть сам русский, но у меня много друзей крымских татар. Я тоже считаю это несправедливо, так как язык не изучается на должном уровне. Почему бы не внести законодательную инициативу и регионально, и на федеральном уровне о преподавании малого языка в регионе? Қырым чоқ милетлі региондыр. Ярымадада форумны кечірмек ғайысы милетлер ара тынчлығыны көстермектедір. Қырым бүтін Русия үшін нүміне олмақ керек. Республика Крым сегодня становится законодателем мод и инновационных трендов во многих отраслях нашей жизни и прежде всего в области реализации государственной национальной политики. Я думаю, этот форум даст свои хорошие результаты. И когда эти молодые люди разъедутся по регионам Крыма, здесь больше половины регионов Крыма, и то, что здесь услышали, будут притворять это в жизнь. Форум октябрьнын едіне қадар кечежек. Тешкилятчылар келечекте бу тедбирни кеңешлетмек үчүн Русиянын чешит регионларындан иштиракчылерни давет этмеге планлаштыралар. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет үчүн. Қырымда қара деңіз юнус балықларыны қырсламаға істеділер. Екі қырмызы китапқа кірсетілген юнус балықларыны қанунсыз қытаға алып кетмеге істеділер. Русия Федерацияғы федераль қавсызлық қызметінің сыңыржылары бұйшыны тоқтаттылар. Бұқта бізім не беті келев қамыз.
Ачық деңізде олған вольер құртарылған юнус балықлары үшін хастахане одасы кыбыдыр. Олар үшін біз көргеніміз кыбы үлелік екімлер айтқанына көре тазе балық ветінчлық юнус балықлары үшін ең яқшы илячтыр. Кезлев реабилитацион мерkezіне Диана Вершилка бойле юнус балықларының адлары учку невел түштілер. Бұтын вақыт девамында оларды қатсыз қалмайлар. Қырмызы китапқа көрсетілген айванларны юк машинаның фургонында таптылар. Оларына Қырымдан весиқасы шарайтсыз ведеңіз сусыз еле шығармаға істеділер. Биологлар емейлер ки да бір екі сатве бойле шарайтлерде юнус балықларны құртарып олмас олыр еді. Состояние удовлетворительное. Вот. Но сказать, что они на 100% здоровы, естественно, я не скажу. За ними надо наблюдать. Вот, потому что дельфин – это такое животное, которое может внешне до самого последнего момента оно не может не проявлять никаких симптомов. Бу кадрларда Диана Вершилканың ишкунлері язда олар туристлеріні еглендірділер. Эколог тешкелетінің активистлері қайдетелерге қырмызы китап афалинлеріні шарайтлер олмаған ерде туттылар. Мы увидели, как они там находились уже, воды почти не было, им долили пресную воду, то есть они в пене, друг на друге лежали в маленькой емкости, и вот одна меньшая, она была в очень крайнем тяжелом состоянии, и специалисты уже, когда ее увидели, сказали, что как бы гарантий никаких нет, что она выживет. Юнус балықларға дықат айырмасы үшін экологлар бұтын ястырыштылар, ама ерлі мемурлар бұзуларны көрмеділер. Енді юнус балықларнен оқу қорчала жейдәлелер мерақландылар. Тетқығачыларға енді бір юнус балықның ве екі деңіз мұшықларның тағдырына өкремек керек. 3 кило балықны Диана Вершилка аша бітірді. Белі ки юнус балықлар ашны чайнамай. Шу себептен қара деңіз афалинлерінің гүзел іштақлары бар. Тетқиқат екуленген ве юнус балықлар бұтынлей тедавиленген сон оларны деңізге чықарып ебережеклер. Қырымның инвест шурасақ межетте чөплік ішлеп чықарған комплексның құручылық проектіне қол тұтты. Бұл мақсатлар үшін Женя Дерюгина ве Кубанскай соқақларында 40.000 квадрат топрақ намартасы айрылажақ. Леха бойынша завод 2018 сене эксплуатацияға тапшырылажақ. Құручылыққа 100 миллион рубле масраф етілежек. Хатырлатамыз 2016 сененің соңында Ақмежет акиметі Борчоқрақ қасабасында Буюк чөплік оба полигонына қапатты. Шымдылық чөплікні Ақмежеттен Тургенева койының полигонына йолайлар. Куртвелиевлер айлесі бір қачы ел девамында пычылы бөлінген евде яшай. Олар енді чоқ ерлерге мұражат еттілер. Не үшін олар бөле алға қалдылар? Бұл қаршық меселені Лилевиджат анламаға тырышты. Вот это все плесень. Это я просто мою, надоело и мыть, и отмывать эту плесень надоело, и все рушится. Куртвелиевлер эвінде суф мескен одаларына ақып кере. Дамындаки керамет төкіле, деварлары есе серсліктен чатлай. Эв сайплері бутун эв донатмаларында чоқтан бозылғаны ақында дайталар. Тамир ишлері кечірмегенді кеч дейлер. Он выкупил дом и поломал его без нашего ведома, без разрешения архитектуры, вообще без... Он сам себе режиссер. Я на нервной системе, я не знаю, мы заболели, мы не спим ни ночами, я не знаю, мы обращаемся, у меня есть дети, они у меня растут, я не знаю, что с ними делать и что нас ждет. Бу айленді 4 елдан берлі evнің бір қысмында яшай. Топрақ бөлінген сон evнің іч диварлары тышқы олып қалды. Оның үшін комшу evден аққан сув бу айленің яшаған яны комшу топраққа медиалық ресмелештірді. Озының тарафыны оғайрыдан абаданлаштырды. Комшулары илесе конушмаға истемей. После демонтажа соседа, вот эта тоненькая стена перегородочная осталась на улице. Балки стоят продольно, и стена по ходу стоит. Сейчас эту стену ничто не держит. Если его толкнуть, она просто упадет. Когда дожди, вот отсюда полный поток идет вода полностью. Потому что перегородочная стена, там фундамента ничего нет. Видно, күйіне Абдурахмановлар да яқында көчіп келділер. Бір мескен evнің ярысыны сатып алдылар ве ян құмшуларының разылығыны алмадан өз тарафыны кесіп алдылар. Не олғанына өгренмек үшін бізім чекюв тақымыз bu evге келді. Ама Абдурахмановлар өз фікірлеріні айтмаға рет еттілер. Ой, нам не надо.
4 ел içinde Kurtvelievler ailesi birçok yerge müracaat ettiler. Mahkemenin basamağını geçtiler. Neticede komşuları Kurtvelievler ailesine 99.000 ruble kompensasiya vermek gerek kararını aldılar. Lakin şimdiki vakitte kadar hizmetler bu paranı da ödetmediler. Ну вы же были на месте, почему вы решили? Это была межведомственная комиссия районная. Так. Все. И в чем заключалась работа комиссии? Я уже не помню, если честно. Kurtvelievler ile birlikte bizim çekim takımımız Krasnogvardeyski rayonunun memuriyetine bardı. Memuriyet başı vesikalarından tanış olgan son bu işini öz şahsi nezareti altında alacağını bildirdi. Bütün adisiler olup geçken koyge barmağa ve işler ne alda olganını bakmağa vaat etti. Uç balını kayıtqa almağa da yardım edeceğini aytdı. Повлиять на ход решения суда я не имею права. Я могу только поговорить с коллегами. А помочь в оформлении там с Крымэнерго, с водой Крыма, тут вопросов нет. 4 yıl içinde birçok vesika toplandı. Ama onların arasında kalp vesikalar da var. Bu iş tekrar mahkemeye yollanıldı. Çok yıllar devamında iki koranta bir fikirge kelip olamalar. Bu sefer kavganın sonu nasıl olacak şimdilik belli değil. Lili Vidjat, Ivan Yevdokimov, Millet için. Жанкой районның 66 яшлы сакинінде полис хадимлері 3 килодан зерде наркотиклеріні таптылар. Бұғықта Қырым Жұмхуретінің ішкі ішлер нәзірлігінің матбуат қызметі хабер етті. Нефақаджы тариф еткеніне көре отны озу үшін бостанында остырды. Шымды бұл инсанға қаршы жинай іш açılды. Оны 3 елдан 10 елға же апске қапата білелер. Русиядегі Қырымның бір көшелерінде Оджа күні қайдетілді. Қырым Mühendislik Pedagogika университетінің тәлебелері концерт программаны оз ожаларына азырладылар. Тәфсилатлы жабызы мұхбиріміз Мухаммед Зикиряев біле. Бойле Гузель ве Парлах Селсибил ансамбльның кеманеджелері ось муалимлерні Оджа күнінен хайрлайлар. Залда ожалардан ғайры студентлер де топландылар. Ел бойле кабы байрам концерты студентлер ось усталарына көрсетелер. Бойле бақшыш первасыз қалдырмай. Зене Бариева ве Игорь Таран бұл елның ән яқшы ожаларыдыр. Бүгін оларны yüksek зенаты үшін фахри ярлықлармен тақдирленділер. Очень приятно, вообще такой замечательный концерт, все очень хорошо организовано, очень понравилось. Было большим сюрпризом получение грамоты, не ожидала. Пришла просто посмотреть, очень понравилось. У нас всегда подобного рода мероприятия проходят на высоком уровне, профессионально и, в общем-то, с прекрасными выступлениями, потому что у нас есть свои специалисты, свои профессионалы, которые могут это все прекрасно организовать. Хореограф, вокал ве алетлер тахымларының чықышлары. Ожа күніне тешкелечілер бір ай азырландылар. Я думаю, что нашим педагогам и учителям с колледжа, тоже нашего университета, мне кажется, понравилось. Почему? Потому что я смотрел, никто не вставал, не уходил. Зал оставался полным на протяжении всего полуторачасового концерта. Ел Оджа байрамы Қырым Mühendislik Pedagogika университетінде мехляслы кече. Ижады тахымларының чықышлары есе ел-елдан эйлеше. Я хочу поздравить всех наших учителей с этим знаменательным днем, всех преподавателей, в том числе и крымско-татарского языка, литературы, всех тех, кто ведет общеобразовательные программы, всех с этим замечательным днем, пожелать всем здоровья, творческого оптимизма, успехов. Университетінің студентлері бір байрамға жидді азырланалар, ama Оджа күніне оларда жиддіже азырлық көрелер. Чүнки Оджа ең мұйым тәсіліні бере. Мухаммед Зикиряев, Мухаммед Нестуров, Millet үшін. Шымділік бұл әпсі малюмат әнді Қырымның саяси, иқтисади, медени ве спорт әдеселері или яңы хаберлер автоинформацион талил лейхасында таныш ола білерсіңіз. Жұма әртесі ақшам саат 8-де Millet телеканалында қачырманыз. Көршмек үзірем, сағылықтен қалыңыз.